program gati befuna hame misetum tafate ki wahakatan ki harakaaiythakaa ge wahakata befuna hame hissaakuravvanee iye galmunge program barabodan amazegen diye iye ge faahakuri naruhunge dhuwaha gule gotun ehma naruhunge dhuwahoge ki harakaaiythakaa gule gotun befuna hame mauloomaathu hissaakuravvanee muli hafta ekko vese befulunge waragina harakaaiythaken e befun raavagen kuriaggendhaa midhuwaha guligen erugalmun men wahaka dekki befuna hame mauloomaathu hissaakuravvanee magandu gotega mi IJMH adiheme Made City Group of Hospitals Farato mihinge ek harakaaiythakaa miwagut kolane kas mi hasa kodane alum hama mi naruhunge dhuvas faahagakurumah hinge harakaaiythakaa ge tereng harakaaiythakaa mi fahar tibefuna hame me mauloomaathu hissaakuravvanee mi fahar alunda ekko studio ge pair wadanawani dehraje Government University ge School of Nursing ge faraton alunda ekko debeflok pair wadanawa egatun alunda ge wafarat ko minnevi senior lecturer Mariam Rashida den hame ekko mi pair wadanawani Fatmat Halim senior lecturer the reference program for marhaba ngada den hame ak mi tibe fulon naruhum bina kuramuga masake ful kurawum genda be fulon kama baative hama naruhunge gotuga hidma kurawa fati be fulon hano hama naruhunge doge hidma tahani atan kole da honna mes aris kura ngada badavim kobata tibe fulon mi fadde faahagakurumah komme harakas tafate ki harakatan hama hingamunge bende mi harang algol mi badar se farata kon gulhey ki farata kon hama harakataken hingamun ebage enda aden on mauloomaathu be gotun be jati be fulon mi har already bayin harakata furi hama skol da waf ehna to kobata mige mi hatana tibe fulon kuriaggendhaa un harakata badaruga iyagam wani bod harakata kuriaggendhaa kobata ki tafsi mi empradaman salmen mi fursat devit war boda shukriya ya kega hama dive rajyege kita kankangoltage mase kora me naruhunna hama doge tahoni ya hedun tal raddu kora den ya kega mi alumnenge program ta yewani hama nurses dia gulige 55 ge terege me pratama mi harakate gotu alumnenge School of Nursing organize kori seminar mi kuriaggendhaa wani ega tafaatu ha paper hushelne paper hushela dive alumnenge hama mi kewa deva staff mazafange farato hushelige dia paper take dengena mese mi seminaga bæveri IJMH unna den mi sihi hem wassasa takon adi alumnenge dariwaru den eire iyege me pratama harakataka hemi feshigendia kamaki den yakige mendur fahon alumnenge sponsors yakige alumnal mi hadiya kore for cake ta e cake ta alumne student honge bæveri ma ekiga hama fudewarge bodu group of student unna yakiga mendur fahon ani cake falap School of Nursing ge tere seminar mi paper take mi hunseling dier ko bata magandu gote kami paper ta amas kore fahori konko kantu tagata nama hiteri mi shawgari kame ke mi tibe fulunge mi gote kore fahunna maseke tan publish korevi iyege salumen deki wahaken en to gina bay kami access e wahakata gina bay ka hissaakuravvanee ke hage gote swara muhim kama ka wegen e bade ema magandu gote ga iyege paper ta binawe fahori mauloomaathu ka mi ilmi gotun hori muhim kadata komisar ka adelo de famta gina paper ta hori mi kiyawa dinumuge mi dahiraya mi dariwarunge mi kiyawa dinum rangalu kuravene gottaka itura mi rang fula kuravene gottaka behe gotun gina paper tam hori den mi academic related adi mi haroge shiara gulon hori paper tan asloga bodak hosheruni ha paper hosherun mi haru mi hosherunu paper ta ki hama alwan menge lecturer mi kurai for dirasata hoge paper adi mi alunda hama itching ed kollana alwan menge aso mi haru mi education aso dinumuga mi onnani hama duniyage hen tantre ke gota best practice amaz kurevegen ehm alwan menge School of Nursing terege salmen mi balani we have dirasa kurai fahori kankama bala alwan menge curriculum ta bina kuruma mi kankama magufahi ko student unna emme rangal gotuge mauloomaathu wene gottake for kodde wene gottake belum ehma ebbina kon aslo bi ijege paper ge tereng alwan ham emme fahan kollana almenge de paper en hosheligen dia aso dariwarun coach kurani kine to coaching tereng dariwarunge liun terikama kudinge hunara echita amilla minimum kama kiga mechi liuma behe gotun kudinna kon kala mauloomaathu ketto alun menna deveni ema mi paper ta ke alun menge dariwaruna adi ege turun adi research ka bayre nuvies den adwahanti bihama lecturer en vesege tereng ituru mauloomaathu livigen dia adi ekankama ke alun menge hama kiyawa dinumuga alun men beenun kurevidane gottake kam alun menna
fahankuwarvigen diya paper take em badin alme faakuran almenge staffun ahama ekala me dariwaruna gulun hori me binakuraveni research hada ege aliga alwan menge masekettak binakuravene gotta kuriaggendhaa gottake ngotu egege senu ta haruke farm faahagakurumah naruhunge dhuvas naruhunge hidmai ta faahagakurumah gotu me gota me faahagakurumah doega husekani tafate ke harakaaiythakaa kulwer harakaaiythakaa noniya me group ek farata me badalwe hinge harakaaiythakaa iturun ilmi mikal masaketa ke koroma ke sagi gotu garam hum ko ehnamis ebe hama du ko da fahame ayoga emmen ekuga nikome mihin komis harakaaiythakaa baaveri veda emmen ekuga activity take furhema kolduma ke sagi gatuga naruhunge meduga me ona gulun itura badahiwe ebe fulna masakatuga me itur hibar vesti bigendana kame kanne ko bato tibe fulonge den huri itur activity taka badar kon kadute ke to me hori den ati mi har mi sataraga satarwana do haviru onnane hingalume mi dash gaumi hingalume ke dalwe men naruhunge gaumi hingalume aslo muli rajyege eki hisaabuge atoltokuge teregaves hama mi hingalum eddu hegga evagutega onnane mami hingalum fesh oti hulmalega mi face 1 ga mi hingalum ga hama malega ves huriha mosasata kegga mi ulwana ruhunna adi ehen head care professionals res baveriwane den atolteregaves hama huriha atoltakegga hama mi hingalum hama satarwana do haviru mi hatarega hatarakon hayakon onnan ko to magandu gote gammi hinga lumuga kon kadete ke to den muli rajyage ekko evagute gahenu to huri harashe gaves miti benar humi hinga lumuga bayar magandu gote ko bato migen kon kametto hagi gatuga mi duha guligen hasil kuramam beenuma em magandu kamake eke bari ane mi miarge naruhunge mi jamuyain alan kushali fawri kantetta ke de ege message talune beenu wani boda mi hame kane naruhunne nu amretu nevese fenuma kesrangal kame nenti vidalu hangal men nikome mi hama mi hingalu ma menge baveri velo ma menge ekko atol terege tibi group ta kai ke baveri ma ki wara muhimmu kame ema yai ke ge ma e board tan algon men komme sarka mi geterega fenigen dane men beenu kurata e slogan ta mi faran hedi fahori ema ei ekkama ki message ta pass koruma den ekankan kuriaggendhaa ekkama kamme geterega onnane mi haruge shiara gulun huri slogans tan alugan men beenum kurani ei mi alugan menge shiaruga me onnani mi alugan menge naruhun alugan menge kurimago naruhunge naruhunna ahamiyat kan dinumun iktisod wargadave ema mi shiara gulun huri mi slogans tan alwen men hingalumuga beenum kurani den eme bodan alwen men hingalum mi beenum wani mujtama shadives ehen muassasataka mi gulun huri ehen muassasataka ves naruhun kurama sekkata naruhunna alalumun kurane mi mujtama shadi mi tisoda kurane faadataka mi muhimmukan angade den anen muli rajyega effara wagutegga mihingalum beevumge emme bodu anen magsedakki ebbaavanta kandakwadin ehme mi faharge narhundu gedwas faahagakurumata mi dehegami university ge school of nursing ge faratu magandu gote gami harakaaiythakaa iturun evs itur harakaten ulene to adi ade den adi waram muhimmu en harakan ebai mi 29th ga mi hama hulmalege phase 1 ge ruggandu sarahattuga onnane mi community event mi hama mujtamaan amaz koggen beve mi hun mi amna mujtamaa mi helun tenkan ituru kurumge gotu den mi aslu mi event ki alwan men hama amko school of nursing ge dariwarun komme aharakes defaharege matin kurakame ekamako abade school of nursing ge terega mikanta koreveni ennamas mi faralwan men mi nurses stay a gulwagen mi event beram mi faro mi neruni hemema mi event ga alwan men mi badani gihaves gina bayaka mi sihi mauloomaathu dinuma mi adi hemves mi baykala kandata misalaka bp check kurun hakuru bali BMI check kuru mi kala kanta taves dane adi mi harakatuga
mi waragina ehen muassasatakum sarwan mena kiga baverive ekam emme istawre kuleni alwan menge dari waru tibefolon me alunge program ga me wagut kola tibefolon ga me harakaaiythakaa wahakata karon hitana hama me naruhunge gotoka khidme kurava fadi mihar dariwarum bina koron mase kora war galum terega war gina fahara me fahakurave ekameke naruhunge khidmatuge hati kumudata naruhunno tibe wahaka enu ehagigatuga war tafatu gonjunta gina bura masakate gotoga hama heme me war zimadar me kamege gotoga on fahakura naruhunge e khidmatake ingeda kobato adam mikaman nikonna kudinna noni naruhun e maadanoga demitiumman kurmati ame bodu konjuma ki kobato hagigatuge mikal duhega kanne galgon mi wahakata ves tekkene henoto kobato mi aluni tangarani asso mi hageta balaeruga naruhunge terega hama wara dedicated ginaduhuge mudgina muddata masige kora mihun hama ginengeta rega IGMH ge event en almenge ge kurmatiga mi certificate devigendi ege terega saali saharu hidmay korina naruhunge daira 30 saharu 35 saharu hidmay korave befulna ane ekamge handani liunta devigendi tan ferne hema e batibi almen terega de almen demhna balaeruge salno men demhna ki ga kam 30 sahara hame miharu mi hidmat ga masige kora demihun ema mi ebati behna mes tividalu he mi gonjehunta ken hori dairae mi gina wagutta ken heda kuranje he mi reganduge duty taken hadanje mendurfoge duty take ba hadanje ema en namaves ekala insaniyata kura mikama mi beenu wegen as me masikata nikunna mi hunnakan ei mabodu kamaka ekam wahinen alwanda ka higendu wehema gina naruhuntake masakatuge demiti beni alwanda balani ei ekan kurahitun ekan mi kurumuge mi hibara gabil kan e befrunge hunnati e masike kuram dani den mi gonje hontakaka mi dimawani aslo mi mihunge mi madu kamunna mi haralmenge hospital taka ballarga salmenna beenuwadada aslo mi honnenne e hidmet dene mi honnenne ema duty ga mi gina mi balimange load take kani naganje ho maanoniya madu naruhuntake naganje ho maki asu dairang hori gonje hontake ema ekanenge miga dimawegen bode masataki අවදිසන කොම දායරකන් බදාදී සම මේ දායරන් එමේ කශිගෙන් වාදද මේ හොන් නෙතුන්ගේ ඒ මසලතන් අලුමනම පුරිහා දායරක් මෙසේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆෙසරන් බදාදී ටීචරුන් නබදාදී සලුනම ඒකහද ගොතක මේ ෆාහ කරන බයි දායරතක හම දෙනමස් එතිබේ බේෆුන් අදි මේ මොටිවේට් කරුම කිවස් කුරිය දියොමුග දෙමිතුමුග වර බොඩ හිබරක වේගෙන්ද badimihunge ehi terimes ehna tomige terega dawre gada kurwen kamanun gabu kureni bara ginafaran algon mennan ame eme beenum wa gadiga naruha ko attend no korevunima olmena hama fene endu kariga tibawa ehi terimes adhem badimihun bes naruhun natan kole me has be hiddatwa kada bas muneve tan algon fene ehna tan kole harukashiko me bas muneve tamse kobato tibe fulun mihara hama me naruhum bina kora vergo mujtama ves muhimu message to ke ves muhimu kannenge ko bata tibe furnange goda faha kore misalka naruhum kuravani insani wara bodu hidmate enta den sida naruhum ya seva haka dakam me hafa se heves no ad enos expectation taken hunnan umid taken hunnan rayitange farato ge hidme hoda farata me tibe furna beenumwa ehi terikantake ko bata egota faha kore kad aslo mi alwan nayani naruhunna aslo inge alwan mennan inge balimihun mi balivegen anneru mi ebe frunnaki emme ebe frunge mi kebani mentally emme mi rangalu situation ko non kan tibene adi alal mi ehi terimes yanna tibeni wala stress waran has kamuga ehem wima adi balimi haves waran mi ehen kala mi situation එක ගයි වගුත් එම එකහල කන්තක ස්ට්‍රෙස් වගෙන් බලිමි හුන්න වෙසම එකහල වගුත්තවග මී achieves මී බුනේ දත්ත එකමකෝ naruhun asloga එකහල කන්තක එකහල දඬුවල වගේ නොබලානේ ඒ naruhunnaki එකන් ගිගෙන් තිබේ බයි ගෙත ඒ බලිමි හුන්නකි මිකහල මී බලි දානුග තිබේරුග මිකහල කන්තක බලිමි හුන්ගේ නෆ්සානි ගොතුන් එම්මේ රංගලු නුවානිකන් ඒ වගතකෙන් එහෙම එකන් දණගෙන් asu naruhun masike korani e namaves mi algan men asu danwalam benuwani naruhun nan e ballun devashe eme be from wes
mi naruhun kurama sekkatuga wara burako mi emmen wes horiha badi mi honna wes evvarakan eggotakan ehitirikan for kodden wara masekke kurane hennama wes emme muhimmo mi kandeni e onna priority ashe envima mi egota masekke kurairuga horiha be from wes egota visnawagen e bardon devwan asloga alwan men wara bodan beenun mi asu mujtama wes ekantata visnan aslo ekahakantata den fatwe dale hen alun menge program is nursing program babbalar alun menge me diploma noni bachelor degree nimma for direct meni kunna kodin aslo boda me mujtama nikonna narunge teriya meni kunnani nikunnaru gal kodinge program ki tingaru noni hataru harge program diploma me tingaru dariwarun kommi frihama kurani adi mas me bachelor program me hataru har me frihama kurani ema ek program takaki dariwarun school nimma faise program teriya vanuma fauga ege terega dariwaru mi nikutumge korin hospital daira nikutumge korin dariwaru battan kurumuga eta marhalataken ege terega de tinhara hataru haruge terega ema fratma dariwaru klaha veduma fauge ya ekiga algon men laboratory ga maseketake koran lebga maseketake koran ega dariwarunna balimi honna beheki wattaruga scenario ya dimawani masaltaka ehma muwazzaf nikunani mi program tige tereen wima aslu hospital taka nikutima dimawane gonje hun taka balimi hunge faratun by far dimawe dani masataka mi bikankama dariwarun mi tibeni hama tayar kurefa nikunna alan nikunna dariwarun hama elevella nikumi masik kurawar tibeni dariwarun train kurefa ema kankamga dimawa kankamga ekudinna ei habodu akamaka vesnuwane mazafona ke habodu akamaka vesnuwane enamais kudinna compassion noniyam balimona alalumuge kankama amalkuranje hene goetta mi daswefa horima mi ginafahar mabodu ararumakan vegenen weddane hinhamni johon almi adoe hon ei alwon menge naruhonna mi amkamaka vefonnani henamais aikege respond kurane gotta amal kurane gotta ves kudinna ege teren daskodde fonnani अनिका सरण हम बुरी तिबे फ्रंगे इवेंट हमें दानांगे तो मी इंटरव्यू नि मांगवे करे मस मी एम फाहुन तिबे फ्रंगे ती फाहा करे विदे इवेंट बादार गे इवेंट गे वागुता हम मेंशन को दम के हम कम करने गे बेदतरिना दे इवेंट गे फाहा करे तिबे फ्रंगे हिंगा दो मी ननी हाविर हतर को हायकं मी हफ्ता गे होन हिरदु एनता देन अनिंग इवेंट कोंगडी के तो कोंदो हे के तो कम्युनिटी इवेंट ओन्नानी हम मी हतरे जहार ओन मी 29th गा मी महोगे den mi ege terega hama fatun vidalvi hen mi algon menge community management kodinge terenge agganaka mi addeha waraka student unge hama amilla masikken ege terega waraboda display kurevigen dani den ege terega hama mi muli e program terega adi ege berum vesal menge hen ekala activities take side un hingamun dani mi dariwarunge event ke ituravves mi muli area aga එහෙම ඉංගමුන් දායරගේ ගහන්න මොහොන්නාඩ කුඩකු දින්නෂා මේ මිසාලක ඇඩොලසෙන්ට් මම හෙල්ත බේනුම් වානේ අදි දොෂුමුර්ගේ මොහොන වෙස් බේනුම් වානේ mauloomaathu දෙන් අලුන්නාම මේ මෙන්ගේ එදුමේ වර ගින මේ බේෆ්ලොන් එතන ziyaruko බල්ලා ලෙබ්බොන් අසුකින්නතෝ එකන් දනි දෙන් අල්මෙන් තෙරේග මෙහර මුජත්තමෝග බලායරග අසු zuwanuගේ තෙරේග වෙස් මිසාලක කොලෙස්ටරෝල් hypertension diabetes මිකාලා මේ ගෑන්ගේ නාරා බලිතෝගේ අස්සෝ ශිකාරයව කවොමියති මිහොන් මහම ආමු එෆා එම මම zuwaanක වෙස් මේ මස මිහාර දිමාවේ දානි එම මීගේ රංගල mauloomaathu ලිබිගෙන් තිබුමකී අස්සෝ මිකාල කංකමොන් අනේ කුරියන් එංගිති බුමකී මි බලිතකොන් සලාම බුම එලි ෆියවලේ එම එදුවා කියල්ගොම මේ ටෙස්ට් එක ආයිචි මිසලක ප්‍රෙෂර් බලාලේ වෙන හකරු බලාලේ වෙන එහෙම ෆුර්සත් ගේ බේනුන් කොල්ලුමකී රංගල කමෙක් කරන්නේ ගේ දෝ කොන්තකත ඉවෙන්ට් කමියුනිටි ඉවෙන්ට් පුකුරේ ये हुड़मालेगे रुगन सरहत एक रुगन एक एमल में उम्मीद करने तिबे फ्लुंग के मी हरका वैसे काम है हरकत का वेगन दाड़ा का में तिबे फ्लुंग हम तिपुरा मसा का हर कोई फार और में वह का को लगा दिया मी दक्कम फुर्सत ली वेने तो है से दक्का दो हम तिबे फ्लुंग में मसा के का हम असर बहुत सारा तो कुरा ये तो दिस बार हम नाम मी नरहुंगे तो के है माता होने तिबे फ्लुंग अरिस कुरा ये तो शुक्रिया